در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بازی‌های انتخابی جام آسیا 2025 بین فوتبالبازان تا 20 ساله شروع گردید. دسته‌های منتخب تاجیکستان، کره شمالی، عمان، مالایزیا و شریلانکا برای رویخواد به قسم نیویی چمپیونات مبارزه می‌برند. طبق نظامنامه از هر گروه دسته‌های غالب و 5 دسته بهترین زینه دوم به دور دیگر خواهند رفت. در وخوری اولی خود دسته منتخب تاجیکستان بر شریلانکا غالب آمد. گزارش ما را پیگیری کنید. میلوش کوستیچ سرمربی دسته منتخب تاجیکستان از آن اظهار کرد که دوام نیم سال این دسته با بازی‌های انتخابی جام آسیا آماده شده است و فوتبالبازان ما هم در اینجا شروع بازی‌ها را خیلی خوب برای ماندند. حالا دقیقه دوم است و اینجا بلال باباєв حساب را باز کرد. پرتافت خوبی ازبек دلیف اینجا به چشم رسید و یک بازی خیلی خوب، یک هجومی خیلی عالی رو اینجا تشکیل کردند و فوتبالبازان ما با این قناعت نکردند. هجوم‌های پای در پای آنها پای در هم بود. اون مسعود غفورов رو ببینیم که چگونه ضربه خوبی میزند اما توپ به طوری دروازه نمیرود. باز بار دیگر مسعود غفورov است. باز یک امکانیت خوب اینجا برای جاویدان خوشوقتوف و او این توپ رو به ثمر نمیرساند. هجوم‌های ما بسیار هم قاطع بودند. نهایت دقیقه دومی وقتی الغا شده به قسم اول و مسعود غفورov گل خود را به ثمر میرساند. اینجا گزارش زیبا بود از جانب رستم کمالوف و توپ وارد توری دروازه می شود. هرچند بازیکنان دسته منتخب شریلانکا گمان کردند که اینجا حالت نابود است، اما در دیگر مورد فوتبالبازی ما مسعود غفورov را زده از پای می افکنند و داور پنالتی تعیین میکند که اون رو خود مسعود حالا به اجرا میرساند. این دومین گلش در این بازی است و حساب 3-0 دسته منتخب تاجیکستان را موقعیتش را در این بازی بهتر میکند و حالا باز یک بار دیگر امکانیت بیشتری فوتبالبازان ما رو ببینید که چگونه حالتها را با گل انجام نمیدهند. اینجا دسته‌های پرزور هم دسته مالایزیا هست و هم کره خلقی دموکراتی. از این رو ما باید هر یک امکانیت گلزنی رو با وجود آوریم و استفاده بریم. حالا ببینید بار دیگر مسعود غفورov یک با یک با دروازه‌بان اینجا میبراید. 3 نفر بازیکن ما بودند اما این حالت برهم خورد. هجوم دیگری بازیکن ما باز یک حالت دیگر رو میتوانستیم استفاده بریم اما اون رو استفاده نبردیم. این مهربان حمیدوف بود که با ضربه سر این توپ رو جنبش کرد. نهایت 3-0 نتیجه پیروزی آور. بازی خیلی خوب گذشت. ما خیلی تیاری خوب دیدیم پیش از بازی ادبارچنی و خیلی خوشحالم که خیلی مخلصا بسیار آمد. میخواهیم که در دیگر بازی ها هم خیلی بهتر خوبتر بازی کنیم و پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم. Of course our plan was that we immediately tried. بله، ما میخواستیم که در این بازی غلبه کنیم. از این جهت ما گل نهایت تیز رو هم زدیم. فشار خیلی زیاد بود و ما توانستیم که در این بازی پیروزی به دست آوریم. ولی در خود این بازی امکان داد که بچه‌های ما چنین خوب بازی کنند و بازی‌های آینده هم نشان می‌دهند که ما تا کدام درجه به این بازی تیار هستیم. Okay, we accomplished the first game. We won the game and now we are turning to our next opponent. گاه شما میگفتید که فشار رو زیاد کنید و فشار رو بلند کنید و پیش روید. این چی معنی داشت؟ بازی آینده شما چگونه میشود؟ Of course, you know, in some part of the game. بله، در اینجا ما فشار بازیکنان دسته منتخب خود را دیدیم که چگونه آنها خوب بازی میکنند. از طرف دیگر ببینید که 90 دقیقه در فشار بودن و به صورت بلند بازی کردن هیچ امکانیت ندارد. اما بازی‌های آینده نشان میدهد انیقش ما 3 امتیاز رو به دست آوردیم. As you can see, we create many chances and we will continue also in the next games. در بازی دیگری این روز دسته‌های منتخب مالایزیا و عمان با هم قواس بودند. این وخوری دومی دسته مالایزیا بود و آنها توانستند در بازی اولشان برابری دسته منتخب کره خلقی دموکراتی نتیجه مساوی 0-0 را بر جای گذارند. این دفعه بازی با عمان با پیروزی دسته منتخب مالایزیا انجام یافت. برتری فوتبالبازان مالایزیا در حقیقت به چشم رسید. بعد از قرعه کشی بازی‌های جام آسیا بین 20 ساله‌ها چنین به چشم می‌رسید که دسته منتخب عمان یکی از
даъвогарони асосӣ барои рохат ба бозиҳои чемпионати осиё мебошад. Аммо ин тавр нашуд. Бозигарони дастаи Малайзия ҳоло зардпӯшони ин даста хеле моҳирона бозӣ карданд ва аллакай дар дақиқаи 30 Раҷ Мозес ҳисобро боз кард 1-0. Бубинед дарвозабони дастаи мунтахаби Умон ҳам Ҷабри Абдуллоҳ ин ҳолатро нодида монд. Сипас футболбозони дастаи мунтахаби Умон пайваста дар хати ҳуҷум буданд, аммо наметавонистанд ки ба дарвозаи дастаи мунтахаби Малайзия тӯбро ворид намоянд. Ба ин ҷониб боз як зарбаи пеналти таъин шуд. Ин дақиқаи 65 қисми дуюми бозӣ аст ва Муҳаммад Ҳайкал Даниш тӯбро ба нишон расонид. 2-0 дастаи мунтахаби Малайзия ба сафи пеш баромад ва боз як пеналти дигар дар ин бозӣ ба дарвозаи дастаи мунтахаби Малайзия таъин шуд ва онро Фарис Маҷид ба самар расонид. Дақиқаи 88 буд ва футболбозони дастаи Умон натавонистанд ки ҳисобро баробар кунанд. Ба ин нигоҳ накарда бозӣ байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Малайзия бо Умон пуршиддат хоҳад буд. Аз ин рӯ дастаи мунтахаби Малайзия имконияти бештар дорад ки чунин рохатро ба даст орад, аммо дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Кореяи Халқи Демократӣ аз беҳтаринҳо ба шумор мераванд. хуб, дар баробари дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ дастаи Шри-Ланка ҳам як бозӣ гузаронида буд ки ин бозӣ пеш аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд ва дастаи Кореяи Шимолӣ бо бозии ниҳоят зебоаш дар хотири мухлисон нақш баст, зеро дар ин бозӣ мо аввалин хетрикро дидем. ҳоло футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ дар ҳуҷум ҳастанд ва зарбаи хеле хубро дар дақиқаи 34 маҳз Ким Ҷин Сонг ба нишон расонид 1-0 ва кореягиҳо ба сафи пеш баромаданд. Дар ин вохӯрӣ тавре мебинем Кук Чое ё Чое Кук партофти хуб анҷом дод. Фишори дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ хеле зиёд буд ба дарвозаи Аҳмад Шариф. Аҳмад Шариф ҳам бисёр ҳам ҳолатҳоеро бисёр душвор буданд баргардонед. Яке аз ин ҳолатҳое ки ҳоло будед баъди ба пой бархӯрданаш тӯб аз майдон ба берун меравад, аммо Шри-Ланка аллакай имконияти ба даври бозиҳои минбаъда баромаданро аз даст дод. Ин дақиқаи 46 бозӣ аст. Кук Чое ҳисобро бар аъло 2-0 намуд. Капитани дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ голи задааш ҳам хеле хуб буд. Албатта боз ёрии Ким Ҷин Сонг ҳам инҷо ба чашм расид. Бубинед капитан аз байни ду муҳофизатгар тӯбро ба самар расонид. ҳуҷумҳо боз сайқал меёфтанд. Боз як ҳуҷуми дигар, боз як зарба аз масофаи дур бо сар. дақиқаи 64 аст. ин дуюмин голи Ким Ҷин Сонг аст ки ӯ ба нишон расонид. ҳоло як бори дигар бубинед, бале дар муқобили ҳам Ким Ҷин Сонг ва ҳам Кук Чое бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон бояд моҳирона дар хати муҳофизат бозӣ кунанд, зеро беҳамто ҳастанд. ҳоло бубинед ин голҳое ки чӣ гуна бо сар зада мешавад аз масофаи дур. боз ҳамон Ким Ҷин Сонг ва хетрики ӯро дар ин вохӯрӣ ба нишон расонид ва дар садри нишонзанҳои беҳтарини гурӯҳи И ва дар маҷмӯъ дар гурӯҳҳои бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни 20-солаҳо ҳоло дониста мешавад. Дигар дар дигар гурӯҳҳо ҳоло бозиҳо баъзан сар нашуданд. ба ҳар нав мо умед дорем ки дастаи мунтахаби Кореяи Шимолиро ки бо ҳисоби 4-0 инҷо ғалаба ба даст овард, дар бозии рӯбарӯ ба мағлубият дучор хоҳем кард. дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола дастаи мунтахаби Афғонистон дар Макао дастаи мунтахаби ин кишварро бо натиҷаи 1-0 шикаст дод. дар бозии дуввумаш Афғонистон аз Австралия 2-0 мағлуб гардид. аз тимҳои Осиёи марказӣ дар вохӯрии даври дуввум Ӯзбекистон бо натиҷаи бузурги 7-0 дар сафар бар Камбодия ғалаба ба даст овард. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Камбодия чӣ хеле ки гуфтем Баҳрайн, Непал ва Тайпеи Чин ҷойгир шудааст ва ин гурӯҳи Б аст ва футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон
голҳои ниҳоят ғалатӣ заданд. Ин дақиқаи 13 аст ки Туркунбеков аз масофаи дур голи ниҳоят зеборо ба самар расонид. баъди ин дар дақиқаи 42 Абдуллоев голи дуюмро зад. Ин голи аввале ки ҳоло мебинед чӣ гуна зебо аст ва ин голи дуввум аз ҷониби Абдуллоев ба самар расонида шуд 2-0 ва дар вақти иловагӣ дуюмин вақти иловагӣ ба қисми аввал боз як голи дигарро Туркинбеков ба самар расонид. Уринбоев баъдан дар дақиқаи 55-ум, Мирзоев дар дақиқаи 67-ум ва инҷо Саид Нуруллоев дар дақиқаи 85-ум ва 90-ум боз ду голи дигарро зад ва дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 7-0 ба поён расид. Дар бозии аввал Камбодия бар Непал 4-1 ғалаба карда буд. Баҳрайн ҳам дар ин гурӯҳ ҳаст, бо Тайпей Чин вохӯрд 1-0 ғалаба кард ва Тайпей Чин ҳам дар навбати худ аз Непал бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрд. Пас аз ин футболбозони дастаи мунтахиби Ӯзбекистон ба садри гурӯҳ баромаданд. Дар ин ҷо Ӯзбекистон ва Баҳрайн ҳамагӣ якбозигӣ гузарониданд. Дигар дастаҳо аллакай бозиҳои дуюмашонро ҳам ҷамъбаст карданд. имрӯз дастаи мунтахиби Ӯзбекистон бо Непал ва Баҳрайн бо Камбодия вориди рақобат мешаванд. мо бошем дӯстони гиромӣ, дар бораи дигар гурӯҳ ҳам ба шумо дар барномаҳои оянда хоҳем гуфт. ин буд он хабарҳое ки мо мехостем ба сами шумо расонем. барномаву гузоришҳои телевизиони варзиш идома доранд ва манзури шумо мегарданд. аз беҳтарин барномаҳои ҷолибу гузоришҳои мустақим дер намонед. хайр то бозид. худро эҳтиёт кунед.